su pare. Nas samo interesuje pare, mene ne interesuje ništa drugo. Gdje su? Svako ludovanje dođe na naplatu, tako je i meni stigao račun za vizu, na kojem se vidi pregled svih troškova koje sam napravio prošloga mjeseca u gradu Zaljubljenih, pa najbolje da vidimo koliko me koštao boravak od 6 dana u gradu Zaljubljenih. Prvi i glavni trošak bila je kupnja avionske karte preko Croacije u visini od 180 eura. Drugi trošak bila je kupnja ulaznica za atrakcije kao što su Versailles, Louvre ili Eiffelov toranj, na što sam potrošio 110 eura. Treći trošak bio je smještaj na koji sam potrošio 0 eura, jer imam sreće da mi u Parizu žive prijatelji, tako da nisam morao platiti ništa. Četvrti trošak bio je džeparac i on je najveći, s obzirom da je uključivao i putno osiguranje od 20 i nešto eura, džeparac, doručak, ručak, večeru, kupnju suvenira i sve ostalo na što možete potrošiti kada ste na nekom putovanju, a to je iznosilo više od 700 eura u 6 dana. Kada se to sve zbroji i oduzme, dobijemo iznos od